kuchár. Bojuj! 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 Jaj, Bože. Nemôžem sa rozbehnúť do piče. Ani ja. Ja tu... Čo ty do piče? Pokodu jebavacky zajebám, zaparený. No toto je Bačov výjazd. Tu na Bača chodí s ovcáma. A ze zvoncáma. A chodia tu aj deti zo školy v prírode. Len ty tu chodíš na moterke. Kokot! Paf, 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 paf. Dobre, Už sa nasral. oddychujem. Už sa nasral. Piče. Pičilo. Keď to vidíš, tak ti dá súdružka samé jedničky. Z prírodopisu. Hájila myšička kašičku. Kúfta. Neopúšťaj sa, takto ťa budú chcieť len čašničky. Ty kokot, ale teba nechce nikto do piče. Tak sa nad sebou zamyslí. Ešte, že je to tak, ako ty hovoríš. No, tak ja neklamem, ja pracujem s faktami. No zvedavý, čo ten kokot Karol zás napíše za komenty do piči. Karol je okoličanýho brat, či jak sa volá? Hviezdoslav, kokos, samé tvrdky dáva. Sa rozbiehaš z osmičky? Som nevedel, že si taký král. Slavo, čo varíš? No, Čo varíš? tegedinský guláš.
Segedín, hezký. Ale dobre. Baví ma to. To baviačka. Poď, po ceste si oddychnem. A tí dvaja králi, Po ceste si oddychnem. poď po ceste si oddychneš. Čo, ideme? Hej. Ešte nejaká kontrolná otázka? 2+2. 4. Jedničkár do piči. Narodený 0903 42 43 44. Ty si sa ináč bobuli nájdol po ceste. Vieš, prečo som tam zostal visieť? No? Lebo tu sú dve sožravé drozdy. No, lebo ti gule zavadzali.